kugendana n'Imana hari amabwirizwa ndugenda uraganya umuntu aganya akaba bari kumwe yego Imana imushobora byose kugendana n'Imana ugenda uramuronga umenya ko atakimwe bishobora kunanira kuko uri kumwe na mutananira kugendana n'Imana. Haleluya. Nukugumana amajambo yose ari muri Bibiliya n'ijambo Imana igira kubwira abantu benshi barandika Imana yabwiye bijya nongera n'Imana ngo Samweli yari karakura Imana yamutoranije Imana ikamuvugisha ntayumva mugabo ngo ageze kuyumva ngo ntiyigeze ngo atahasi ijambo na rimwe ry'Imana ngo nicyo gituma ngo yagendanye n'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Samuel wa mbere 39. Haleluya. Nitutata hasi ijambo ry'Imana Imana izogendana nawe. Haleluya. Mbega urashobora n'Imana. Haleluya. Urashobora n'Imana. Gendera ijambo ry'Imana. Haleluya. Abantu benshi tuvuga ibintu nk'ibi bigaza n'ibitito si ibitito birashoboka ariko bisaba kwizera no kwitwararika. Mbega uremerewe uwo muri kumwe ashobora kurimura niwo mwizeye. Haleluya. Kugerana n'Imana ureka kwidoga, kugerana n'Imana ureka kwarara, kugerana n'Imana hari umuntu yavuye ngo ndagukunda ariko ndanga abana ngosha ndakunda kuvuga abana bawe n'abana ninde ari kubwira kugerana n'Imana nukumenya ko abana b'Imana zakubakunda. Haleluya. Usanga abakristo ngo bangana bakaba mu musako n'ibihumbi mu mashani n'ibindi ivyo ntibikale kugerana n'Imana umenya ko ari bene se. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Kugerana n'Imana icyo kimwe usanga urugendo agira kwihangisha n'umwumvirize uko muragendana. Okay, hari abantu bafite amayekuteri bya bindi bashira mu matwi. Esther akunda gushira ujya mu komwana akunda gushira amayekuteri mu matwi arabona n'umuganga Esther yasa ikari niho cyane nawe ariko yumviriza ibindi hariya mu matwi hanyuma kugira ngo baze gushira amayekuteri mu mutwe mu matwi no gukura mu mayekuteri bya muganga w'icyo gihe. Haleluya. Ariko twese bashaka amayekuteri ngo turi kumwe n'Imana nayo muri kumwe. Haleluya. Nayo muri kumwe. Haleluya. Mbega urashobora n'Imana nakuba giti gendera mu ijambo ryayo. Haleluya. Gendera mu ijambo ryayo. Haleluya. Hari umugabo sindamuvuga izina nga twese murazi abatari bake bafite imyaka bavukiye ruguru. Rero navukiye ahantu bita Urutyazo Imwaro. Navukiye mu nzu y'ibyatsi ubyumve neza ariko ubu mba mu nzu y'igorofa. Hanyuma muri iyo byatsi yarapfa kuva mu mabara aho sinzi ko mbese kuvuga. Hanyuma rero igihano naryamako ndaryama iruhande hari inyana nuko ndabana n'inyana ndabana n'inka kubera rero ndashikirana ko umuntu agatoya apana cyane ndaca ndarana kubita inze bukirago ndajya bukirago ngira ngari matera nze murabyuka ngara rero ndagira bukirago uguru kubera umuntu yabari karani. Hanyuma umugabo yitwa papa akumva ndakura kirago nawe agira ati ndakigura
ariko agisambura agasohoka n'abatara bari gasohoka ndabo jaka kunyura n'ikirago bamwe baneze ikirago bakize ikirago hanyuma arandira amashuri ndiga natsinda ndatera imbere iby'ikirago ndabivamo nza mu matera mu nyuma nza mu byatsi mu by'ibyatsi nza mu nzu iyo ati nyuma nza mu igorofa. Haleluya. Sindaheza aho ushaka gushika sawa uyo muntu rero uyo muntu ngomba kuvuga yabaye kuri izo kondisiyo z'ubwiza bwa mwinshi ye nambaye ibirato bwa mbere na mbere ndi mu windwi ivyo byatwitwa kamabiri ariko menshi kamabiri niyo bize mwendere uko batuza ngo niba dushaka amacungu turakoga tugatwambe kabiri nazo yose nazambariye ko uyo mugabo nyine yari yameze nkanje mugabo ikindi gihe rero aratera imbere wamutama muko papa wanjye rero samahirwe yo kuza kundaba muze n'igorofa apfuye kare ariko wa mugabo aronga papa baza kumuraba mbaje kumuraba ndabona abantu bari imbere nta birata bafise yambaye umukozi ubwe hariya ruguru kubera hatari twafata dushe ariko mu mwaka ndio mupapa yari yafata dushe imishatsi yari muri ati kimeze yabaye gusokoza haraho bayireka gutyo none rero baza abashitsi bamusanga muri sare baranyara bashira mubwira bisecha ati mbe uyu mugabo yicaye kandi ati numuboyi ngo papa wariya bafite manezi muboyi wowe wakutsuri mama makuja nkawe wowe wakutsuri mu nzu ya kugira ngo kujije wowe kuriyo kugira ngo yajyanye ko uyu munsi kwimana yabwiye neza ngo bayi umuntu w'umutegetsi w'umusirimu utambaye kuba basora kubyaye ari umuboyi wasoba hasi niko kugo mugabo benshi barita Imana batarisi ya muwe wabo batubege tubise biri ubiyoze bibiliya oya bwana ngo abazo kugira oya nagatabo soma ni mbere n'ubwira n'ibyo ibyo batizwa banyine kugira ngo berekane neza kutari umukristo uriko wihakana so hayese turi hakana papa wo mw'ijuru mu byo dukora mu byo tuvuga no mu bo tugendana ubimenye neza sinariko kuvuga uwo mugabo ariko kuvuga mwebwe uyobowe yahakanye se w'urugo ku isi wewe wihakana so wo mw'ijuru Yesu ashimwe. Iyo ukora ibitero by'ijambo ry'Imana uba uri kurihakana so iyo uri kuracyafuza so ntiyemewe gucafa. Haleluya. Tugendere mu ijambo kandi kibabaje nuko Imana urukundo yadukunze yaduhaye byose kugira ngo tugendere muri byo tumererwe neza. Bava mu bwiriza burya ngo ransaba. Haleluya. N'abagusaba abashaka kumererwa neza. Hari umuntu wari urakibaza ngo uriko urondera inyungu zawe. Nta nyungu zawe ariko arabura so w'ijuru arondera inyungu zawe. Haleluya. Abantu bari mu gisirimu bamaze gutera imbere bafise amateleviziyo niko karorero notanga ubu haragitwa Star Time haragitwa Canal Plus. Haleluya. Imana yamucubahira muri ziriya za Canal Plus za Star Time amaporogaramu arimo si wowe yashizemo none ni wewe si wewe mugabo ayo maporogaramu yashiriwemo wewe urayima neza aravuga ngo uraba yushatse mugabo ntushobora kuza ngo wicare ku ntebe ubwire telekomande ukaza urashaka ifyoni uza kubaza ku ifyoni kabuze ushaka sheni ya pente na Imana yaduhaye Bibiliya iraduha ingingo ngenderwako tuzogenda ngo tugendere muri iyo tugendere nayo mugabo ikavuga ngo ni wewe ufyonda telekomande urabe ibyo nakubwiye sinzokwama ariko ndakufyondera. Imana ishimwe. Imana yagucubahira.
ijambo ry'Imana nukuri n'ubugingo. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ubushobozi. Ijambo ry'Imana rigira neza. Bene data, dushaka kugera n'Imana kuko tugiye kubana n'Imana kabisa, twemere tugerane nayo.